ke le isa phetogo ya modimo ka leina le maatla la gago Jesu. Ke ne ke le isa phetogo ya modimo ka leina le maatla la gago Jesu. Thank you. Ke meha ke batla go bua ka ha ke na le tsa mong kana jana. Ke batla go bua ka malome Basho. Malome Basho e le number 5 o Hankuku. Nna ne ke le number 5 o ha Kgaitsadi. Ebile malome Basho e ne le last bone ya Hankuku. Ke ne ke last bone ha Kgaitsadi Basho. So that is why in era ha ke na le ene ha re tshameka thata ha re bua ka Kasongo team. That is traffic. Ne ke mo rakela wa re monka then we will laugh. Yes. Because ne ke dumela gore yana go ra ka kgona go tshameka ke dela bo tokolo hali a dela bo malome hali re bereka ka bo last boy and you understand ke khantsa bo last boy wara kire pata mo la kota mo khate mo na mo ko ena ba di sitata gore di last boy ni tshwara ya so go mo bedi mo mamolontoni o go se hela sengwe a re ha di tshenyo di nteka le poitsego di le teng ke tla senka go tshabele mo ateng sa morena ke batla modimo ke kopa modimo a nthatahatse. I want to talk about my uncle. Ke senkile go tshabele mo modimo gore ka jana he ke ke kgona go bua ka malome go bokete ga go motho mme hela ke ka thata ya modimo ke le tsa go kgona go bua ka malome ke godile thata ka malome ya ka ntse ke bua gore malome ne le last boy ya ka letsana thalosa go ga rona a re go tle yana yana di go di tswa rona no bona le kolo ya ga bona ga bo kansela maja ine re hela a di go di tswa ta go ri tshela yena ha khoro o bo tsoma le uniform bo tshela mo teng e be re yang e tsama na le ditsa doro e ta ya e le lenda ko mo so re ta bra tsamaya ya go nyekwa and malome is one person ya na sa rate go tsamaya mo tsakana ya ka tsitswa na thalosa na le motho o tamusio mme go ne go le monate ha goroga ka gore re ne re itse gore hela ha tsena ke chance ya rona ya gore re toropo ya rona e ne le go Marapo so ne re itse gore ha malome a gorogile nkukuta ba a gore kisa sengwenyana so ahora tsana mo go tskareng four-wheel drive ke nna bana re tsamaya re ya Marapo ra shopping and ne re itse gore kwa kota because last boy tsile so a ba tsama ya no la tsawa tsa mara o thola bone go no bona le ha o ya malome pele ha o ya Marapo a fana heta bo tšawa tšeko go na le go ngwane re heta teng go te go na le dipoko di mateng so e re ha re heta teng a ka re ta bo tswa go le bosigo go tsene tšhereng so ha re heta gone hale last one a ke re ke last one le ha re le teng ke nna ya le last one so bona malome poloko kwale nna ke wa le malome mme re heta gone hale ha go teng go na le dipoko teng hale nkukuta ba tsa poloko a mo riana rona ta bo sina re ka bo tshuku a khara le pa ya khara tsana tsa poloko a mo tshuku ta ba gore
ene ke na mo sireletsa ka phangolo ke sebuku batho a fa ba ile gore nna re phangolo ke sebuku imagine gape moloko e le monna nna ke le mosetsana a ka nyala la sebone ya mosetsana la sebone ya monna mo go sireletswa ya monna mme le gone e le malomagwe la seboneng ene ene ba sireletsa uta ba mo botoka monana o dikgolo ba etsa diponki mo di heta bona ya mo gone mme le gona se mo ya setabo ka re tota ya huriwa ya ga di tswa le tlhaloganyo kana le go le go lo le le sa ke ona ga mo di heta bona ha ke batla go le ka o retsa sound yele ha sa tlhola e le teng so ha e wanda gore go iragala so go no bona gape le kolo ya ga ntate mogolo e ne bile wa White House ne kgwetswa ke malome le sone so le yone ne ke bua maloba ke postile mo Facebook o ikere things do change ne ra re tsamaya ka kolo ya rona bogologolo dithara di taboga le koloi but nowadays le ga o ka leba bone just dance so ke ipotsa gore ntse le tsa White House le di taboga lanka bona mtšhini o tsamaya ka koloi e tseng lanka tsamaya kolo ya mtšhini e tura mo kae ta sa tensanga kala ya ba se ya maela but White House a ne tobile ta se le tata mo le ba le koloi yele mo le no ta bona ya a ke re gape go e taboga ya marapong e tswa go eta ya re ba ya e ta ya go e le gore kana go tile last born what so na go ngwa gape a wa ta gape ne malome boloko ntwa ga go besha a ntwa ga malome isha kana na kwa teng ke bana sa dina le ba ya ke le go primary five haisha malome boloko ene wa le la mo le go pinsa ha mmagwe rona ga re timeni kanti so ta a tena ba ta se fukhangula se here mutsa sa ga malome le so a se here mutsa mona se here mutsa se lo sa te o le la papa o mo mitso malome ya ka no ga tena ke le la na go rata a bo ga mona ka yene ra ka ngara go Oscareng kana so sa ke ko mara ke a khala le tse ko ta mata ke go Oscareng re tima ntutsi e le hela e lora a re tsa ke ile di trepo ta molago re mo ja gore a so nta ya suya ke rona na di tsule suya ke kwa re sha ka re suya ntse ya ngwana ke mangana ke ngwana ke manga re le teng re ba ba mo kae na ke re ba la mo tri oso mme re shaka la gore re tswileng ke ya ngwana yo berekang go customs kana go o ile yo berekang go blood judge kanti le police na tota ile le sa itse gore go blood judge na bereka a le go customs ke ka itse se ke go di so ne ke itse gore ke se go blood judge ka tara le tswela ntlo gore le bana re le kana mme go tswa mo le re shaka la gore re tswileng ke ya ngwana nna e le tsona ke ne ke tla gore ke bana bana kana kwa ya teng so that's how ka hana go ntse ka teng mo gongwe go na mmela magapo a tona a mangwana kana a e le fili na kongwe go bele magapo ya teng ya go traus ga re tswa le mo jalo tsona go mora ga tsimo kwa re jela bona go nteko ya ra ba la ke ya ba ka ka le check ha fune le ha le bata ya na ha re le utswa le ha bula te ya ra o rona di thako tse di tona bona re tsela ka kwa ya no so ha go ba tsila ya no ba ke re go ba tsila thako tse tsona se ha se end of the day ni go ne ya ne ke batla go bua ha ka malome ka hane a ta promotor ke dumela gore malome ko kerekeng ya bone le bo malome tebe motho o simolotseng le archbishop ke malome tebe mme
ile malume Thebe na emeritus ka lesola hankuku. That's when malume Poloko a go Archbishop ja kereke ya bona. But that thing I remember very well, and na thing or na go tsote kereke ya teng that thing le nkuku go to ka se na go ile re ha o tlhokahala go spatele go go ta ambulance ta go latola. So wata malume o Blue Town le go la peo ba ba itse go la peo go Blue Town. Ga metsi na dire le pena ya na le ra fo ya na ba ge di ya rata ya kere ka petse le hela mo le paleng hela go ya se di sia di ba ai a change ta lo wa ai a change ta di pena ha fe o re ka ki ipotsa gore ha puso e ka ta ra re kere ke monga yone o isimolo selena e o itsaleng. That's when malume yang Archbishop ya kereke ya lona. Wena o na emeritus o ra gore wena wa retara mo Archbishop morana re se batse. So mo gongwe malume hela ya ka ba se ba bui. Malume was one man who was loving, caring, supportive. I remember Baba Masika I lost my son in 2020 and it wasn't an easy road. But because he was there, I never felt that pain. We are caught the malume, le mamalume. Because they were there, I could put a smile on my face and walk that road for 4 years. Then I live on. I go to na go ma tsere Filipana. Re tsamaya. Go kwanela ona na ha ntse wona re ngwana o ya ka. So sometimes le tseng ke ba gore ke go role hutsi ya gore o khaitsa di masego. Itse gore maluma o masego. A tsamaya. Ke tsamaya le malone re ya go te Filipa ya go tola nta gore go ira gala eng ke le go khot. Ke se ke na le malone ena I managed go tella go piano. Sister was o helelong e baka go bua jana ke khomosa le bana ba ga malome le mamalome ka tsenolo 21 le 4 di ba le hayale jaanong ka bona le go di mo le leswa gonne le go di mo la ntsha le fa se la ntsha di fitile le le wate ga le tole le teng 21 wa nyeo ya meo e bua le rona ba re teng ha no gore go simologile le go di mo le leswa le poloko a seo mo go lone mme gape go tswa motho go tsawa motho. Somebody has to step in gore man na ke le mongwe mo go rona go tshwanna go gore phata e ya ga malome go ska ra ifila mo lapeng sabe ka ke ena motona ke dumela ga yana gore sabe ga rena go thaba go ta le ka go bona gore o bua le bo monna o ja gore ka gone go loga gonne le godimo le lesha re le bone mme re sa re bone le pharologanya re itse jana gore malome o teng and o fit on those shoes o sa kgathalesege 21-4 yone ya re modimo o tla phimola dikeledi mo mathong a rona. Ke dumela jana gore modimo o tla phimola dikeledi mo mathong a rona gore ka jana he re kgone go tshegetsega re itumele re kgone ka tse tsotlhe ka leina le maatla a Kgosi Jesu. Morena a re boloke, morena a re sedile mo go phatogeng dipelo ga rona ga go bonolo se se mothogo malome o robetse o ne go le kana BP ke go mo ngwana mo go sanna se mme ke dumela gore malome o resti because BP is deadly ya no ke batla riana ka re amo ga malome batho gore ba le ka kagiso ke batla go la ba yana ke ba ba tsere go motsegang le go motsegele ruri modimo a le ne poloko a le ne le thono le leng gore ya hatse ga ke ka le naya
mme ko bohelelong ke batla go opela selelakiso sa re seo nka dimileng sona ha o re ke se busetse le gona ke tlana ke re go lokile modimo re a leboga ka botshelo jo kileng wa bona o re neela malome mme o tle re seeleng sa gago re tla nna re ntse re sianela ka gobane o dirile wena mo rena re a leboga re bona ka kagiso malome re a leboga batsadimane tabogeng ka lenaneo gaetso ke tsa re ne le sebuisone sa bohelo gongwe ke kope ba ba latelang bagaetso ba tlamele ka kwano ke tla re kolo ya mošarelo le setseele re di ka kwa segolane mollo wa kgotla mcdin tote ya ba tlamele ka kwano bagaetso ba te gore ba lela melaetsa tlamelang ka kwano bagaetso so se tsatsi le se di re siile nna ke santse ke gakololwa ke kgosi bagaetso kana ka kwano mo tsatsiadi re na le nako e re tshwanetse be re tsamaile ka kwa ka yone yaanong nna go sena gore nkareng di boina di na le tšhesego mme ke tsaya gore a re lekeng go he go sa bagaetso re tle re tsamaeleng ka kwa ke biditse ba ke ba biditseng pono leeto le ena a tsamaele ka kwane ke ba ba re balela melaetsa a ba re balele melaetsa ka bohego jo bo kalong re tle re kgone go tswalela le tse dingwe bagaetso sebaka ke sa ba badi ba melaetsa boitshoko malala leno mo teng a tsamaele ka kwano dumelang betso molaetsa o bale gagolo poloko you left us re sa solofela you will forever be in our hearts rest in peace from Philippi Mazalela Pasi Mazalela Eboko Mazalela o mongwe o bala